kende security nara Yes. boge barengerwe otora bengere barejere bari irio bari ngwambi baringa ofi bacho kwa mara baziata bachitra ko mbichera barete kusambaza nara mimbi barete cost drama ana uko barete tuku ora kenda beta kone public ora baziata bengero kenda bona ni mutumango atane rabwere otere ko ambuge bila ni pindi bya bararinga na siasa cha bararinga na kenda yeteke vipindi utake TV beite utake ntike atindo kadire ewe kadiro bimibire kero ala MCA bengero MCA ora bengero onto ngugya nania yone kuthukia ni pindi tu baringete. Alright. Mheshimiwa kire Ndionga rais nezite Meru na akathwa akiza na of late tonene former governor akimeneria mono rais akiuga nethiritwe kurenjara we kuma birigitini awe berwi na tona nyake andikana kuga imwe miradi iraka kana muradi jura kethwa akirugura mono ijwa impeachment ya waza governor. Pengine this time the Iramiro ra kurare na changes ke leadership no kuona any of the best moment iwe Ruto ajite Meru is the best moment Ruto ndiko kinyamiro. Ambuge tindeke former ngavana Kawira Mwangaza akuga akwale negative about our president Ruto. Wengo nyumene au naramukatha na nauga nu mwega na ugore athithetie na rauga maendeleo yawe na ararie mantu amenga so many things positive about ngavana Kawira about Ruto Kawira na aritie angori na ndere ni atera change ori mwe ambire kuona negatives yake ambire kuga membi no tethetie ngwa menya president te court na leo jongea chinde no ntu mwimbiche tameita kuja tano na jara minge te tu chinda na akachoka akaja na aturuma muno twira kaenda kabati na aturuma sana na twira aturinga tendi bira na aturinga tendi bire neke na ndere kuga au atura tendi bira atogeru to mutethetie na ndachindo au aturu to tutethetie murungoro toro mutethetie riu ndo achinda inya tunarona tu mena athiate na tutethetie ko te muntu tutethetie no tikauga ko tutethetie sima ndo murungu na murungu membi oni mbuga aete kari riu tu mimpichi tagichoka murungu aete kawira kanya ko gakwirira kanya gwichokera kanya kurekebisha bantu jonde lakini akija sometimes ona mtojo inyaga rio te thwa thithi ata ande murungu ga Meru yore na urikana kwira twete koromba nara tigania ri pastor Kimani Bishop Kimani William Kimani William ri ari na ro nyawe no agromba akiuga Meru ni ore ande Meru ra thithi ata irorere ke Ruto koja nai skunda ta ejite nebwaga mono ejite nambuga mutongeri onduguru ino onduguru yonde na riretite mari no muhakwetha kwina mwega yakatigo so batu tu MC ba Meru na tongeri ba Meru ndo twinde to kwatanite kuma bonde ba munya na bonde tu gintu kimala haji itokaribisha president Meru neje no ntoeja no muhakwetha to karibi ata to gatigiro ugathwane president ungewe ere kwijo ou eto ou bona kinyete uko kwena manto amenge tukathithirwa na ukataka ntije kwena mirandi for example ukataka na rapotigania tete Yes. kwena findlot ire tete kurugura kwanto batigani babenge na aru bakarara tito so no finda president ya tiata chete na ro gweto weta na ala mawe tete uketha kwe dhoko gwako kiu no gintu kina maana kwina unduma center gwako biu no mirandi tukuona na kukuja kwa kwina kwina faida wetha na so cement yetete sub power station ile yetete kurugura no faida chiai chieto chia Meru na ijanya na aro ndo kwa tongeria ejaro kwa tongeria kwa kanya gakwaria bakamba kumuromba mirandi inge mingi ire kama guteria Meru ne yani komba kuona kanya mbita nkaromba tonto mwana mukoromba kauga takwe kwe factory ya twakarona mitungu mutu ng'ombe ku manufacture ile ya ng'ombe no takada ai uri bwa butigari boy to ng'ombe chine anto bere ng'ombe factory ya kwano idirikari na jane na promise tembecha alright na uga kaja na 500 million okay na zweki just some stage
na ndi komba ku function factory yake ya kongera mbeche ingi ikomba ku function mtu kawaida kama mtoro kulima ng'ombe akagura mutu ng'ombe less than 2000 mtura make faida na ne ukungiro economy miru na kwe mantu ya mingi jara toka muromba tomba muromba inyamantu ja kuhandikirwa na betu kako tukirwa na betu for example itonete ma PS bejo kwa itonete ma CC ja ma cabinet secretary ja kiongerwa no tumurombe nyinto tabiu mtu tutwele na cabinet secretary for example baire thirikari cha kuruka na ndio twino moyo wota no turombe nyongi no turombe PS no turombe man directors so ria mutongeria jitena no ena kithetikia Kenya yonde tukomba kumuromba cia yetu twimiru tukomba muromba ndo tukomba miromba mirandi mingi na mirandi minene reka thithi ata igateire ko kugaejete igintu kina maana neja the right time ria miru yambirite kura ria miru yambirite kugwatanira no tutia nkwire nete tako kwingi muno tutemona agita yes nara kwena thiri nete ko kwingi muno na antu bari batura ko into kuba tu ya miru twenyuma na miaka iri tuturuja na mutongeria ati umire mbwimbi kuja kaire ona mbichera to monire last time udire jitana otege into to aromba otege into ke nyapu ngabana yango otege aromba otege ke aromba buru andi marumi kuganira mbu nae but for now onto teria mire ore tena gayukala kwena thiri into bingi bikarombo mire gatetheka yes kuna mtu kuga good morning viongozi salimia sana mheshimiwa ibaga sana utambira radio taraku akambira watching ni kwa upande wa makutano ambia kiongozi if he gets a one-on-one meeting with the president nini angeombea watu wa Bori because mjumbe wa Bori kidogo anaenda akituangusha hivi kurimbia mbako lobela imbio kuona imba kwa lobedi kia anto wa Bori waika na president one-on-one ambuge mboga sana Bori nini na Bori ni kwenda intobi bingi sana na bila tumakorombera Bori yes president ni teto Kenya na ajo chama kingi mnaona to promise kutoa ndamu na Bori alright ndamu ile choma gututetia akiruji na Bori na turi arimi oni akeja kira bomba kumuromba na tutetie na ndamu ile kena tumba kwa na rujiro kulima na inyae nara ituko na kuromba roje rwa piping ko roje rwa toilet na CS o water atwera tukomba kuona kintu 20 billion toka jokia roje kuma mwitone roje rukejera Bori rukeja tigania nyero getegembe roje project nene muno kunyero yajira Bori baturu tukathia ata tukona so ndenda kuga batwe tole anto babori kiatu thia muno ni urimi kirambumba kuromba ni atu ndamwira atu promisere ndamwira ichi fulfilled ito etoro ndamwira rujira kurima rumbe kuoneka na rumbe kungana kwa hiyo tomba kuone rujira kurima na kungana meru kenda Bori legafindi meru onde neirio all right good morning Gaki youth leader uliza majority kwa nini miswada ya youth ikipelekwa mingi huwa tuoni wakipitisha kusaidia the young people ndio kuna miswada ya youth maybe arankari ndio ronte gwetikia kwa muswada ya youth joaletwa methene kwa jore gukuruka na twina representative wa youth assembly etamwenda Kenya no muje mweshimora athuri ku represent youth bamiro bonde ntije keraga kibarega kumuona abaria noe abutethire kureta miswandere kuandika nae lakini oni ndi majority linda ote muswanda jo akinya methene kwa jo youth process hiyo etata amashi bakamba kuona urorugamite youth kana na tabaka bathithe tika kuga ora kumuona ora igo batethire okay so miswandere keja eja do the clerk bakaandikira so baandikira clerk no mwankae juto ofisi ne minority ya majority then you take a speaker then alejo jo committee in the house na ndi kiranguga mutongeria ora no kabanga inde na rungiara kurungamira youth bonde ko bandi bakeza bamuona abatetheria manto ya kwandika manto kubangania manto ya kureta assembly na inya tukatibu na tutego kuruke maana tukarego kuruke ndo tuwai ote jubareta
Nanyaka bareta oniki yako jotakinya methene kwa. Namwire ofisine kwani they open sana Tuesday na Wednesday. Nyaka the miru na neje narua ethate narua neje rujo. Musondo yu andetere na nkayo skuma. Alright. Nagakisha jukuru karibu kwenda. Wow. Thank you ngwetekia rito gakia kwethirwa gichokirwa kiore kiu. Moshi ntukwegoro rwathikirire rwari Ruto rais mbere ethirwa akirionga Mount Kenya kiambira ndionga ntukwe narua. Na ararĩria mantu za maingi jegie urore munini wa Gachagua mantu jegie ntobira kathithia ba mantu jegie muturi pengine mpenda kiugo ni part imbio ragrabere kire rwari ruru rais ntukwegoro ragrabere imbio ntari urongo akiario goronda twara muchikono jwali ndazumiro ronde ntakanda thiki ndaruthikira mbigora arauga ntutara muchimano tume kwedit muno mbata minkothoma tuma online tuma nagazi tuma tuma tora arauga nararite mantra mingi ja rigathi Gachagua na aria mantu yange ja muturi yes nije antoba Gachagua na Ruto baijene muno nonto umono nominate tionge na no joketi onge nande kwenta toira rogere nyinge untumba guchereza nonto ninte menya antu ba nara baitene bagitana ntabona na bagithora ntabithiata ntamenya so president ogire mantu ja membe nyaka Gachagua no membe ta kombira agire ja na this support mwana inchi kama miro kainda inya te kodojo ni je ko jai eja uma but antobani nteba kwari antu chebu alright tuchokere kire wadi yaku ikisima mosh no twende tumenya pengine kire kagita karo ithire togitongeria wadi ikisima kwina project ida ogota mosh modro kilobi maybe from the national government and such no tutare maybe a few yentokira uga yes kuma mutuma gotonya wathanine ba kisima it there's a lot of difference than before maybe ibwa no ndo wakiore kiu ambuge kuma ndio tonya na kumenya ndo ene kuma totonya I'm very sure kebori onde uti wandi umbete ko benefit nkuruke kisima ni benefit tabweka na bweka nkurukia wandi ngi chionde alright tuthi ya budget chekainda tugita nguge ira tumkabana ita but last time twatitire tuleta itemest budget itemest budget program na litoleana mbele chia ikendete kombe kuchencheka ugateka thaiji ngwire chitu kisima ke budget yeje icho nyinge gitumineke tugetharia twetera twaka 36 million per wand ochokambe chimu chore china makidogo cha kinya kintu 25 na kwembe pechingizo ta flagship flagship chiale kintu million 27 per constituency na nde tutabore nele million 27 ila chabati kukairo ke wandi chonde idano chabure okay so onde mutumana onto indale ndio utikwa na ho assembly na bange bale bagwita konka wewe betele bona kila bona cash kidogo pa mwezi beta kibonke na nda muante onka nkame ndio utiko ke milioni ya 27 milioni 19 milioni 19 ndekire kisima milioni 19 alright milioni 5 ndekira Timau hospital hospitali no imonke no kisima na Timau no tutumera twinde ndekira milioni 5 milioni 3 ndekira Kiandogoi no in between au gakwe na Trimeti na Trimeti ni antu bakwa no beja hospitali so ndekira 3 Kiandogoi ndachoka ndekira 5 na ara Timau hospital 19 ndekira chionde gwakwa so hinyege to tharo gabu gathithia ata wandie kona ina mbechire nyingi nige kona for now kim budget ye tamesti budget honingo aka dispensary mutarako imbeche okay watanga lenare nonto mukarionga lenare na ali kuraja muno kumira na ikuraja ngo bakera maternity wing ngo batakera maternity wing kiuna nde ti kwanje kisima acquisition dispensary itumira 10 million kalendari itumira 9 million
so taka oni kwa kwengwa ka orende hospitali ije no te wandinge kwa hospitali ije kembure weta ta ala maritati kurojoro to raro metro Mount Kenya mbo nkothire rojoro 5 million bila ndekire tukuthire rojoro 5 million ro ambire korosora na ntora ba Mount Kenya maritati kabubongiau bombe kuona rojoro kupangana ro kulima weta maritati ala market indekirete 4 million kebecho nekete 4 million ya kuimba thoko era na thoko yambire kuimbwa na ni mbui kinya lakini ambuge nonto contractor ai kawira mwangaza tenda mwete nguginya kadinde kirite mbecha kawira no mwere ngugi okay ala batuire na batuye bathira okaya gwita ke thoko era imbui thoko ya 4 million nyo karenga ngirima na 5 no imbe ora baimbite na uyura badithiti so ndekere 4 million cha kwara imbu tankaithingatira utinonte tankithingatira ndenda thoko era imbo yonthe ora eruire imbu gataruiro thoko eruire imbu bwega muno ne bango bwega muno ndekete 4 million na 4 million imbeche nyingi muno ndekete kenda thoko era bango na iko bwega but governor ole na contractor bae bayire mbu abakite kanini goka ka ngirima kana 5 baimbite buthoku muno na nenda bangite thoko era ithito bwega wetake barabara ndithite barabara nyingi muno ogataerie u barabara ile ndithite utawandithite barabara ngurukia kwa ndithite barabara nyingi sana no to au ndithite no toka nara wetu kwena farm mashamba dala chongo na chongo bali friend muno weta maritati primary mbiteke mchongo Kikwet farm na mpakelas maritati primary ko kala class KCD ntele tu mchongo waka no tutaro beto de school to ya principal atotikira to ambire wa class kiko tokera watake siraji tuna program mwenge kuthomithia alitwa technical ngugichi anjara mationary kuchuka kuruga courses you tuna program na homegrown ka from ito flamingo na ito juketie alitore ambere na ngote bathire tukajukia alito bange so kwena project nyingi ili kuendelea na wetu na ngote project ichonde icho kuteithia mwananchi okisima na oni bantumira mbita kubarombera ko no mwanka aranko na opportunity nkathara menya thirikari ni ndarano nando athoijo na thirikari iterejo mtote umei menya into bile bionze biekiri nyongo ne mo into bia miru na nde ora kona bibi ngino ora komba kuthithia ata kuthara ari go kona baba ngo gweta gonka onda achumira kuthara ndaikie ndoke goko no te makosa jario no tujana ngedona MP beringe tuma akiuganga ndindi nyoro na baererie kembanjeti aikinto kwa aba abakibairia bari na ambanje tu bakurugena ndo neringiro kura ri amuntu akoringa akorukia kura ategome akorukia kura ani akorukia budget ategome tamenyimbi ku so tadi njoro mombuge athire bwaga tharira antu bae na ndi mutuma nyeni kodalira bakwa na batu kodalira bakwa bakona so kwena auto project ingereza na inyeso buiga kwena mbo ira tuwikira ire to ndarombete itare kawira na mbo ire yau na process ya kompe anto bona roje na kwena project inge to arobete ke national government ya medeka ale sieza agriculture che part ya kamete to na mbo inya ira tuzitira kwena office ya agriculture ira twakite au kwena barabara ira twarombe tatikitara mithika no totware kia mene kimwe ndi majority no ari ngavana wetu no to campaign ale tukuruka na toe thoni ndairo mboinya kurukia ote muntu unge oyo mboinya ote muntu unge oyo barabara ina aja nkurukie okay so ni thirikari nere antu bako batethekete kio muno. Thank you. Ngochike kinogo gochokinya kiori aricheta Moses ariuga na kara kore mantuza lobby augere apart from pesa serikali kama una lobby kwa NGO na ingotiki kumbura mantuza chonko bau na uko motairio tukethura tukiumagaruka ndeka inkai lakini twachokera mheshimiwa inkwenda tumenya
your view kana oro gutegera vision yaku in the remaining 2.5 years nguteke itigere Meru County urimiona ikethirwe kariata Kisima urimiona ikethirwe kariata in the remaining 2.5 years ire chitigere kenda tugeta the next election tugeta tukimagaruka ndaike mwe tugacokera na mweshimiwa tuthiro tugitagagira na kuthunja mantu jaja jonte na nkuruki ngikurikanagia Ndionga Rais nditarirwa nithiritwe kiambiria na yambiritie ntukwe narua akirero gari rwa murima Kenya tukethirwa tugutariria ntere chonde ira kethirwa akiriungaga tigania Southimenti tukethirwa tuthunja na gutegera mantu jaja jonde kiri ripoti chietu na kinyandi kibeto bante to barabara ikunde gutigira no kretro uninga ndro ngichokagira na mweshimiwa atwira na nde vision yawe ni rekukiri miaka witigere na kiri witi na mbere bo Kisima na both county on the in general ogeta koraza itichokere tena mweshimiwa mutuma kuma Kisima wanda Mumero itwakwigire wirane ati Kagita Konde ntugo chionde tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibingivyo kwenjela ibobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela Moroto wetu na kumenyithia monthe mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia wirane bubu Mumero augire waiwoge mpe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara beto wakakara mata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati kawethire bambitani famina zwa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntugo chionde cha Jumapili Jumatatu na Jumanne ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na cyo ntugo cha Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV ogwatangira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene nteto cha Meru TV rukiri nkuruki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ogoro Watandira na uni terimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri watanera nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ugoro na ntuku ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa Alright, karibu kaire mutegeri wa Meru TV na nkoroki mutegera mubango jo turinge ime kiri gichunje getu kingi kiri rwaria rwetu na mutongere kuma wadine ya Kisima na nageshiga bunge kya Bore ntukwa naro turariria mantu zamba ngi general turuga ikuthoja na gutegera mantu zegi otongere bo county bo ndegoro na kinya boadi chetu moshi tukiambire no mbere kidogo county Meru nithiretwe kiluza a lot for the last few years na ndeno mpende kumenya the remaining 2 years nato kuona county ikinyaniria manto that I to lose ka will need even more time nya bibilia yanga ni ugite ara kwena thiri kwa bwene itharimo
na kaya gĩtũmĩte tũkĩruhusu kwĩra tũtĩ thiri. Alright. But for now twĩna thiri. Na wakinya wona antu ta Munya na antu ta Kĩrĩitũ na antu ta Mĩthika na antu a Kathuri baria bena interest cia mwanya mwanya cia 2027 bakinyĩte bacoka hamwe na bakenda thiri na tukare gĩtũ kĩmwe twĩ gĩtũ kĩmwe kĩrĩa tũragĩtie ĩtĩkĩria o Meru thaa ici ĩkona bire ĩkũchoa nontu ũtĩ muntu ĩtagũthikĩra bũkĩrũja kwenu inya president yatĩ tũthikĩra tũkiuga mbuna twĩtinda kũthithia ata kũrumana but for now andu bothe tũgwatene abo that is a unity of purpose tũgwatene twĩna gĩtũmi na gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩnene gĩtũmĩte gĩtũgwatana tika 2027 tũkuga tũkĩamene mũtinde 27 maybe Munya arombe bete ke Munya lintore arombe bangi bete intore meminya ntothinkia no arombe bangi bete ke bangi arombe bete ke Kĩthuri so toka 27 yakinya igitaruri yakinya antu bakathuka na antu ageta mwanya muno but for now unity twinio ne ku shape Meru iteke karabwega na tokario watoto mtoto tuthikira into bietu bietu tete for the last 2.5 years tukabikira twenda president ya tumwira mantu mojara tukwenda jonde na cia tukaikanya go mwira ratu twithore atongere tugwate no twasiku karano nduguru atu appointment twita kwa tumwire Meru ni rusite bibi na turenda tutethia uyu no kende ntuithia ata bioneka so ingwetekia tugwate ne rote mundu tuthikira na Meru ya numbers in terms of voting in terms of contribution of the economy of Meru ugatega Meru ke GDP watu to contribute to na namba wacha kuringa kura twina urenda kwethia tuthikira tukathikira as long as twina unity so twagwatanira u bile bionze biurite tugachokia by the next 1 year tutikuga 2 year ngitiga mwaka jonge jomwe tubati kuona Meru ene interview bionze bile rusite. Right. Kanario aruga all the way from Kithaku Central Imenti. That MCA is one of the coolest person in the assembly. Muulize as majority anaongea aje na governor to make sure CECs youth wanaeko ndani. I don't know kadra omba chokere mutegeri yo eto atakiri kyo. Inclusion imbeo mbizi kiri I don't know kiri tibu. Ambuge Meru na nya assembly Meru MC wala bengi youth. Yes. Na nya ngavana takara kura kijana. Na batwe nije the master of the governor kuthura baraka thiata akenda ngugetu ne kumwa mataro at the majority leader of the county assembly no mwanka maybe ambule babule onata nataka atulio ni naturiti na kole bange tabonata so oni nkiari no na kwali no ni ambule hata kuona mbule tena gele ku include kila mtu kwena agenda kwena vijana no mwanka bethe wakilishite kila mahali na inkuona no tujake mechemani la kuthitha aji no mechemani mingi sana nimba tende tere nyingi ution ndethira inya ntuku imwe youth are represented inyajora wa yugoro ayuthi bara yetu represented na atongeria bao so yeah youth bako that chance chance na bakanya bakaria right baida bakela tueto mechemeno meta bugo to mecheno bindi ngavana buga to MCA baba buga to atongeria mwanya na inya kitengo ke youth kigwito na inya jora to ari yugoro to ara mechemeno na ngavana areo na inya youth bara represented na atongeria nkurikane kwa na atongeria batatu ba youth so inkuona na kugeria gwika youth yakwi na generation yeje no mwanga tumeke akwika na tumetethia kande show off inya kethura CC na wasio no mwanga youth bakari represented kila mtu atakuwa sawa no ndo serikali ene akisha kila mtu amekuwa included kwa hii serikali na hata kinyete utombo tika youth mume watika youth wa mwitana bai ho ene nduru bai no mwanga
wethe be thirikari ndani. Thank you so much. Ongea kauga #Meru TV na waona, asante sana. Iboga sana utambira dietraku. Good morning Meru TV, salimia sana mheshimiwa. Kuna huyu mtu anaitwa Makarina mwenye ajikubali that governor mama alitolewa. Tunamwambia akubali matokeo. Okay, thank you. Utambira nyago dietraku no. Alright, kwa na kiorengo ndagutaka hage kuritwe mheshimiwa. Wakoria manto Makarina na ori political broker. What do you mean by political broker? Teko ichora kule. Ate support alora kwenda ku support. Hapana, ate msimamo. Kwa ndo ate stands chao. Mtasimama. Na hata ule ndo gere sawa kwita wapo ule bombe wakota. Lakini ndagaenda arunga ndirunga wanga moja. Makarina atimba kulunga. Alright, kioreke ngokona. Aruka fununu zinasema kwamba kuchaguliwa kwa DG wakili Kiome MCS wengine wako wanakubaliana ni maneno. Is it true mheshimiwa? Ni huo rate huu. Aruka mbona msema batatekaniria kintu kio. DG honiranda thutha MC okisima. Ndale mpandike PA. Alright. Na indekero pressure nyingi muno. Utote kwenda mtu wathi hata handikwa nenya ba support ta kisiasa mtu na ale mtu oyo lakini abejere ba mpantu baombera ndendo kyoyo lakini ande ukaranze guru ndona numpumba kuthia hata kuitani nongo giro tempa stress no ro gante dia siasa ne na mission yako Antonio Mane PA so nyandinji imutethio governor amuge twinde teka twari na le twinde teka tuga ko mtu mona tukwenda membi mutuma na ale nowe kila mtu na ale na ndinjio ora ko thiata akwenda na mtu na ibangite nowe ora kwenda muskumira thiata aiko nenya muje ko na rate mtu wa thuro ora kwenda so mbata ito era mutuma watu renda ojo kwenda ojo ngya yaje lakini tomutikira room. Okay. Tomera watu te assembly Meru. Ogo igo ije mturo kwa na atu chumbura. Igo ije mturo kwa na agoteria ne mtura ogo ije no agoteria no tukwenda turetera. Na weta karabo bonde aye ina barinda Kiome bauna bange ba benge netera tudura umo weta barinda Kiome. Aturetero. Na tuno ndito amwirite bwana governor uroga aturetera no tukathithia atia to kurukiria to akare inde nyomba twinde to MCA to membi mtu no kali na wowe lakini ura governor aturetera no tukathithia atia tukasupport na linda Kiome mtu mwega muno na mtu azo teka nyuma mtu sharp uko na giko ke committee ABC mtu sharp naoni mbili aenge ale ndiji ometheka twari kia meke ndiye mtu interactive no mono about planning manto plan sawa kabisa na connection mwenye hizi ndikuru about connection very connected na manto mengi mono na antu ba mengi mono ko ngwani mtu mba gutethia Meru ni mtu mwega na agateithia ntu thinke mono atekerinya kuthithia brand atira kawira thithia ile wakiri ko akamu guide mwega legally atekere kuthithia brand ile kawira thithia ata athithia so badu to MC wa Meru the 47 of us barato akale ndiguru na tware ndinji toelinda Kiome ito yetekanirie na tomwenda na tomujukia na wetu na ntuko kuringira kura tukamuringira twinde nteko adewa 22 ina bakaringa lakini 47 twinde bonde betekaniriti bonde tukamuringa kura 47 etera that day. Alright, thank you kile kiuria kia muthiani kenda turikiria roero tukwe mtu kuga uliza mheshimiwa kwa scale ya 1 to 10 kwa uongozi wake wa Kisima Ward anajiweka wapi? Trako I think akora in a scale of 1 to 10 akakumbuka ako chiranga I guess chiranga no amto iranga kana ranka ibange ogo geta kujia kile kalima kile to chikire kana
Wachekera 10 ugeta kigerio ri. Yes, pengine kethira wi mukario kisima jutamira umete na pengine no ete akathikira ground kana akara. Kagatogera kona mwenyewe anaweka. But for me mtu ndo chikuya mtu achikera the best. So na ndio hapo niweka mukario kisima amenye na alaka akandanga. Alright. Moshi tukire kirambere Rwanda rokuru what next for kisima? In bina ndantu bakisima na ndio moshi mwabera what next for them? Kisima ndo kuthura indirect antu mentu yamenye ranka babia no ranka bateria kila ndagitie mbere muno i platform by platform imaanisha kumaanisha ntero yani anto akuthithiria mantu jau sawa ndi MCO kisima lakini kawira na ararea utukia kwenda kigwetanirwa uni utukia kwenda kwana thithia ndeta ndera antu kathie barabara iri membi na kugeria ora ga change mo ngatuge kuthia temesti mbanje tira tumbo change so na ararea kwa no karani kila kitu mbele tuja kuthia mbanje jo twathiria era mombere ari mo rani ora kwenda lakini for now ndena nto ithinkia mto ko reason bwaga bena linda kiome na nto bomba kuthikira na nto bomba kubera so oni manto rankathia nka inja bangite na mirandi mwanya na ntura mwanya ora nkaithithia na ndeta na ndenda romba na aria nkarenkero bia tutakuthithia ta kuthithia so na budget yetu kathithia no to budget tiri nda chomiti muno nda kisha kisima gikuona project nyingi nkorokia wandi inge chonde na nkorokinya bure cheburi chonde okay so tuthia budget yente kwenda kuma akwi ndenda kwenda kore ndea akwi muno na mbekere mirandi mingi nkorokia riko eba kisha sibitari kujira ikwa complete ndi irasiba gute na isindi class bakisha kubakira na ara bwanga ndale kwena ncherito kimono beteno mbadithirenjera bokisima aja uzu extra kwena ncherito kimono ira ntagitite nechio nchikire banjetine na subu iga kwena njeri nyingi mono ire thukinyacho nchikire banjetine so location on tukana location mwanya ichibangirite mantu yangekera na kubangate mono kira ki mono igwakisha into bikoro banjetine na kwena mbechirio ingo chikande majority rinda tukakigina kamero kumba kugawa honda kuona ngakisha ngona nyesha ine onto ndemutongeria okay so kisima nitaipanga na walende tinya committee ya Korobe ke flower farms ira onto nyingira nitutethia nde na committee ira ndathiria nande onto nande na freedom ya kubanga kisima kenda tutafahamu ne turobinto bingi ne turobete nyambo au turobete ndaraja na into bingi ira turobete nara so kisima ya shine na kedha embere wandinge chonde onto ndi na county government na rangwita resources na ndi nya farms ira achongo babe biri ngototethia na toto barombo tethi batoeja yes thank you so much Mheshimiwa pengine ugeboku bomuthia kiria Meru Bonde General na mosu kagite na kakabeterete the president of Kenya Neighborhood oni tiambuge ugeboka muthiambuge Meru niragire there na Meru imeturia na Meru tina mantu mengi na ora mbugire Murungu areta blessings ara kwena there ninkora ndi Murungu netete kutharima Meru ko ituturie na tutige mantu mengi toyatongeire barabe kuthai kanya beite ngugi the next one and a half year tukambira kuba makira tone ngugira beitirere kuyo zato batumira gwite bogita batitite so kambere toithinkena nde utugara thithia itumwa kanya aite ngugi tukambira kumakira bandaera President Ruto na Kindiki na mgenya mweri bwaga muno gututhura Kindiki ni mwana wetu utumwa leto na Tharaka tukintu kimwe ko Kindiki thuri mwana wetu ambirinya President Ruto ibwaga muno na turetere Kindiki na Kindiki tuijaga tutethia ni jobe na Ruto atubekanya abaitere antungugi miaka ire nuse kinya tukathithia ata tukwa makira kemuthiambu ke President Ruto nejite nanya kwambiria Ruto akethera huku mutongeria rire na rero tukenda gutinda gwita kwina anga Ruto mastiku angambi
batu itumwe kanya kawe itumwe heshima yawe inya tumbo kumwini tumwinire tone kira tukubona tone maendeleo nonto nande batu no tu twamuthurire atumuringira kura na antu baba Nyanza na ara na Western batamuthura membi na ndeta na ara akaine wake na muno agatigaja ninto byonde naliko na ara batu na twakara ibitukira tonete so ere tukaribisha mutongeire bwega nitumwinire itumwe heshima yawe ningwetekelere gutira kwena ando ira tira tware achere aringe antu bugana irambu ground ire turite tumwinire tumukaribisha bwega toyobire tukoewa na tucoke turombe bingi na tuthingatire tone bingi 2027 kuira na ara tukambira kumakira antu wanangwira baitete. Alright, thank you so much Mosh. Kinyani kweza kire studio chetu ngutiga gutaria mantu kathomba na tugeta na mbere na gugweta kare na kare na nguruki kuthuja kinya wite na mbere kwa rutere rurongero buri na kisima teme thujaga na kinya utongeria abo account. Thank you so much. Bye. Na kinya utegeri wetu mbere ngi gucokagira ngatho na nkurikane kadra wejo shereri kire gutaga mubango juju wetana YouTube ukana mubango kuma mwambiri monka muthio ratomberirie monka thai weta Facebook ukana mubango junda kairi kuma mwambirio monka muthio na tegeri betu bandere ngithiri 11.2 FM ipo sana ukethora wela kanya page yu na umekenere na ngurukiwita na mbere na gukenera mibango yetu mbambeta Dennis Mutuma gukari na mheshimiwa kuma wadi ya Kisima mheshimiwa Mutuma kuma wadi ya Kisima na area ntere Chiabore ithwa ora kagita gaka kega nyuma ndeka ite kurata tukatha netagira mataro na nguruki gukona iria ndionga ya rais na rake ithwa agikinyaga ntere mwanya mwanya she county ya Meru.